Keperton pulit yada Khubor Border Security Force BSF kabahatura hakashi tarik ulber kalaraki kemen ye kejingdap san Pura Snem Pura karta dagi program bebunjat ki bekentup da kejing ais bun ya ke Snem na kebenta kinong pang ke bedon kam kerki ban yada la kejing kejing eksamen bat sam dawai hakinong pang ki pasyong hakishnong Khubor bat ke Bangladesh kejing ile kai football shinrang bat kenthei bat kejing pen inam ye kitiar suloy yada Khubor bebunjat haki kena Samla bat ki kena skul hakeleng ki jaka ya kepertuan BSF lasdang hakashi tarik ulber khat kendai spa andru penriu hakinik san Pura Snem balala kepertuan BSF kelepin i kemensim beslur ban yadai kishnong Khubor hakeleng keri India Hakathma Indo-Pakistan house Snem khat kendai spa nyo phuwei ki BSF kila ai kejing shakri bekensai ban yadai ki pai pa keri India Gani kathama kala airu ikajing la ilut haki pa ke East Pakistan kabala khai kari pathamai bala jer kerteng Bangladesh minta. Bon nagi pulit BSF kila pha ila kajing na kabenta ban yadai ki pa dia kari India barok kawai. Hakani kasngi lekmen 58 Raising Day la pelong ye ka cultural program de kajing sha jing rwai ba kajing put jing tem bala shiminta de ki kin honjat penriu bubunjat. Wa Arun Lal Bhagat officiating DIG Sector Tura, ulalong ukongsan, but Sunil Shekhawat, Commandant 1st Battalion BSF, Tura, kila penshingan bat pen kemeni kipat pa akani kesngi. Kila kitbok bat kentu ya barok kidukot jangani kepertan, ban imsngi hagi kam bakraw, ban yadai kipat pa, pada keri, da kejing it bat jing shlur hala kesngi.